Wena Maqomoza wazi kahle ukuthi uRasta akayithandi le midlalo yenokudubulana lilayiresi. Wazi kahle ayifuni uRasta nemidlalo le. Nemtshene RA, nemtshene RA. Hawu, RA nje nami ngifuna ukufaka umuntu la RA manje ngenze njani njengoba ngifuna ukufaka umuntu? Ayi nama ayikho into engingakusiza ngayo ndoda. Ngoba phela uRasta unelungelo longafuni ukuphuma. Phela lama-arrest la akhandela ukuthi nikwazi ukufunda bese niyabuya nizophumula mase niqeda ukufunda. Hayi lento yomadubulana yini le. Angifuni ukuzwe sekuthiwa senaxabana futhi senibanga lento. Ngifuni nje sidala. Ekuseyo sibu boy. Angiboleke room boy ishi kuyaphuthuma ntwana ngiboleke room. Hey boy, nami nginomuntu boy la nisha lakhe boy, nami nginomuntu boy ish. Hayi Maqomoza mina ngithi asivele siyeke nje asiyeke lela siyeke. Mana ishi asibuyele kuRasta. uRasta uyayihlanyisa ngeke asibuyele kuRasta, sibuyele kuRasta. Unjani boy umfana wami unjani right kodwa? Niyaphila. Ubuyile nesikoleni namhlanje? Ubuyile yini? Naniyanga, anithi amabhasi kade engekho nje wemama. Omalume nje becampus prod benekho. Hayi ngcono-ke boyo. Wembathe njalo lapho wena, kuyabantu ubonile phandle sikunjani? Kuyafiwa phandle, wembathe njalo lapho wena. Ungaphumi nje ngaphandle, qoqa ufudumale. Neke niphume, vele mina mama senizolala manje, niphume. Neke, uphuze netiye lapho noma ikhofi. Khani ngizophuma amakhasi, ungangeni noma amakhaza lapho. Ngoba uzongena umkhuhlane. Nenizoliphuza. Bengakudubuli-ke lapho, ungavumi nje bekudubule. Utsheni no-RA wakhona loyo bengakudubule. Bengingavumi nje bekudubule lapho. Hayi khululeke mama nidubule, neke-ke nje nivume nidubule, neke. Bye-bye-ke boyo. Awu Rasta ndoda ngiyacela 30 minutes nje kuphela Rasta ntonami 30 minutes Rasta ngiyacela. We RA. Ayi okay yekela Rasta okay yekela.